Evet, o. Baykesine söz vermiyor ağası. Geliniz ağa. Rahmat, tamada şıdap, bizim tosuğuzga çıdağımızda, şu ağırkı men söylep koyun, kalganlar tarılmaydı. Cevap koyayın, bir tostu. Kutbandığı geçinizler beni durmakta şu yerde toydun, saltanattın, güvölörü, katışıcıları. Barımızda dışında bugünkü Aqtoğ'a gelip, Mırza'nın yaxşılığın tekbir şoklarlarından bunday yaxşılıkta жүрgülü dep kabul etmekçimін. Mırza'ya bugünkü 50 yaş mareken kut bolsun va ilgeri aytkan ekan 50 yaş jarmı dep. Ana keyin atabız aytkan turбайбы. Ana keyin 70 yaş orta bırakıpчы. Eler de onu 70 yaşta özü 70'e gelip kalanda aytkan ekan. Anan ошондой эле 70'e yemi eler de onu жетип андан keyin kalan Kuday buyruğu yaşta çıkıver. Toylar toy olansın, toyumuz toy olansın ya. Bir toğamızda. Bu ağam buna geçiyle öttü. Andan keyingisi memin, andan buna bir toğan karındaşım. Los Angeles'ten geldi. Ana benden keyingilerine turuşak varken. Ana bir toğandarız. Men sözlüğü öйтпөй, toy olansın. Tamada sizge de rahmat. Şakşı albarı başladınız. Jıyındığı kaldığı da görüyoruz. Sizge işinemiz, yaxşı albarımız. Kızmatlı atkanların barına yemitten razıcılık aytып koyayın. Teyle atkanlarına ama operatör jigitlerge yaşlık olsun. Uşul Mırzake, Garka toyunuzda toyulas. Jangili, Baykege çıdağanıma 50 yıl oldu dep ecem geldiler. Hakikatim kaldı Bayke bilen ecem. 50 yıl çoğu birgen tütün bulançılıkta Jangile miyigen çıktılar. Yeriniz Bayke jenge. Anan hazır kırdı istedi. Buna şu Mırza bilen güllerken atlan uşul deydi. Koloktoğunun arasında bütündey Kırgızistan'daki ırçılarını koştup жүрген bir gana mıhtı akarden sağabız var. Al kim? Ova Cumgal'dan çıkan Kıvançbek Bayken bilen Sağın Ecege. Jenge gelingizlerçi. Baykece gelingizlerçi. Sizlerden toy Mırza bilen güllerine joğuştu olsun. Sizler 50 yıl Bayken sizge çıdap gelizdir dey. Ova. Kol çapmamızlarçı jengeme. Mınake Bayken jengeme 50 yıldan beri çıdap gelizdir. Mınake Kırgız'ın sıymığı, Kırgız'ın çıkarlığı. Bardığımızды koştup, muhtap durup, oyna degen kırgızды oynap жүрген Kuvan Baykem. Anan ошончо ырчы gelinlerge, ырчы ayallarga berip koygan Kuvan Baykemdi. Sağın jengeme kol çap koygulançay. Rahmat sağın jenge. Altırım. Sonun kızlardı, ballardı tarihana östürdüğünüzler şu kızlarımız büyükleri zaman bolsun. Ala bugün Mırzake bilen Güllerkan'ın жақшылық toyunda şu gelgen tuğanların barda жақшылық dileydi dağı. Bu işlerin atlandırdığa gelsek bolbet sebep. Ertengeli Baykege günüm çıkar. Radyoga çakırız, жүріңіз oynap berip bolmuşsun desem oynamay koydu da toyda ırdabay koydu. Aldı bilsem Kuvan Baykem'in Sağın Ejekem'den anan 50 yıl birge öbür tutatkanlar Baktolu'yu bilen atından ошол деле Güllerkan bilen Mırzakem'den atından dağı bir çıkarma bileğimiz kettik kaldılar. Çok bileydi. Lan
жакшылык. Ал эми бүгүн Мырзакенин 50 жаш маракесин алып барып жаткан ак жолдо айтымада Ринат иниме микрофонду тапшырайын. Музыканттарыбызга чоң рахмат. Ушул жерде жалпы отурган биздин операторлорго, ушул премьердин жалпы жамаатына рахмат. Мырзаке, Гүлнарка, Кубанбайке, Сагын эже, Кудай буйруса, дагы сиздердин жакшылык тойлордо ушул туугандар болуп жолугушалы, тоюңуздар тойлансын, элдин батасын Кудайым сиздерге кабыл кылсын. Бар болуңуздар. Ак жолдо айтымада Ринатта. Чоң рахмат. Трансшоу киргизебиз. Гүлзат Байзатова алдыңыздарда болды. Трансшоу киргизебиз, меймандар. Мына бүгін жақсы күн екен. Жаман инвест біздің көкірек күшігіз Мырзабек Рахматов деген инвесттің 50 жылдық юбилейі болып отады. Құдайдың құлағы сүйінсін, шынша жақсы жора жолдаштары бар екен, аға туғаны бар екен, достары бар екен, құдалары бар екен. Ошоның бары келіп, жерден поддержка қылып, 50 жылдық маракесімен құттықташып берді. Жақсы қалауларын айтып, тілектерін айтып отады. Менің қаларым шыл айтылған тілек, айтқан сөздердің бары, дуалардың бары қабыл болсын, денсаулықта болсын, үй бүлесімен аман болсын. Мұндай тойлардың далай жақсылықтарын еметіп, үзіліп, мұнан кейін әме ұшы уылын үйлеп, қыз неберелерінің тойларында болу үйлі, бақтылық, қарлыққа жетіп, ұшы төрдің көркі болып отырған қарлардан болғанға Құдай насип етсін. Рахмат. Мынакей бүгін біздің үйде деп қойсам болады. Біздің тұқымымызда Рахматовтарда чоң той, чоң жақшылық болып атады. Мынакей ушул Мырза ең көкірек күчүк инибиздин 50 жылдық мараке тойын жақшынакай ийгиликтүү өткөрүп, жакшы маанайда өткөзүп жатабыз. Нечендеген жакшынакай каалоо тилектери болду. Ошонун баары тең ошо иниме кабыл болсун, Кудайдын кулагында болсун. Кудай ошо күнүбүздү кут кылсын. Эми бая армансыз дүйнө болбойт деп коет. Ушул инибиздин ушундай жакшынакай көкүрөк күчүгүбүздүн жакшылыгын эч болбосо атам болбосо да апам көрүп кетсе болмок. Анан эми армансыз дүйнө болбойт дейт. Эми арбактары көрүп, арбактары бир козголуп, ушу биздин бүгүн жыргалчылыгыбызга кубанып атышкан чыгар. Ошол жыргалыбызды Кудай кут кылсын. Кимдердин ушу тойго келген, жакшылык каалаган, жакшы тилектерин айткан элдердин баарынын үйүндө ушундай жакшылыктар боло берсин. Деле кыргыз элибизде жыргалчылык заман болуп эле, токчулук, молчулук болуп эле, майрам боло берсин. Тирүүлүктүн өзү майрам. Мына бул жерде кызмат кылып жакшынакай кызматыңды өтөп, бизди ушундай жакшынакай жаркыраган тоюбузду тартып, телеге тартып, мындай жакшынакай алып чыгарып берип атасың. Тагай досум, сага чоң рахмат. Ишиң ийгилгери болсун. Ушундай эле жакшылыгыбызга күбө болуп эле, жакшылыктар элдин жакшылыктарына кызмат кылып жүрө бер. Рахмат.